Dragica Ilić, direktorka turističke organizacije opštine Knić. Vas ostavljamo u posebnom delu razgovora, zato što ono što ćete vi reći direktno ide kao poslovno turistička ponuda i zato vas molim uživo u našu kameru. Hvala vam lepo na ovoj najavi. Ono što meni preostaje na kraju kao direktor turističke organizacije, to je da vas pozovem da dođete u našu Šumadiju, da dođete u opštinu Knić, u našu Gružu. Tamo vas čekaju i srdačni ljudi, tamo vas čekaju naše lepe Gružanke, devojke po kojima smo mi inače poznati. I ono što naš slogan ovog puta na sajmu turizma kaže, kao što vidite na našem panou iza, to je dođi, vidi, doživi. Kolege, da vidimo, dođi, vidi, doživi, opština Knić. Inače i ceo slogan turističkog sajma i cele Srbije je doživi Srbiju, tako? Doživi Srbiju. Tako da sve ono što možete da doživite u Srbiji... Evo, uzet ćemo ovako od našeg Ivana. Svakako možete doživjeti u opštini Knić. Hvala Ivanu što tako s ponosom pokazuje tu opštinu, a ovde je katalog manifestacija. To je lepo kada tako dolaze vam svi prijatelji iz Zrenjanina, iz Valjeva, iz Beograda, iz Deča. A ovde je katalog, je li tako? Ovo je katalog sa likovne kolonije Gružanska jesen koja ima kultura. 25 godina je prošle godine organizovana likovna kolonija, tako da idemo, što kaže, do toj 30. rođendana likovne kolonije Gružanska jesen. Također imamo brojne manifestacije pored Gružanske jeseni koje je najznačajnije i koje je podržano od strane Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacije. Tu je naša manifestacija Fotosafari koja će se ove godine održati 8. maja. Također je podržano od strane resornog ministarstva i ove godine će se održati 8. maja. To je jedna manifestacija koja je jedinstvena, koju turistička organizacija radi, a to upravo u Kniću. Okupljamo fotografe iz cele Srbije, iz regiona na jednom druženju. Nastaju najlepše fotografije Gružanskog kraja kroz objektiv majstora fotografije, a zatim organizujemo izložbu umetničkih fotografija i tako da ove slike koje vidite ovdje danas na našem štandu su upravo nastale na toj manifestaciji Fotosafari. Fotografije koristimo za naše promotivne svrhe i mogu vam reći da su te fotografije obišle čitav svet. Mnoge fotografije su učestvovale na brojnim izložbama širom sveta i upravo fotografije lepi Gružanki i devojki u Narodnoj nošnji kao naša Dragana danas su osvojile velike nagrade na međunarodnim izložbama. Više informacija na web sajtu? Na web sajtu knićturizam.org.rs. Još jedan put pozdrav u ime direktorke turističke organizacije Knić. Još jednom vas pozdravljam, pozivam vas da obiđete našu opštinu Knić, a također ovdje smo do nedelje 27. i pozivam vas da obiđete štand turističke organizacije opštine Knić. Ovdje su sa vama bili predsjednica Skupštine opštine, gospođa Svetlana Anđelić, veliki ambasador, diplomata, medicinske veterine i svega što je lepog u Srbiji, gospodin Ivan Bošnjak, naša draga direktorka i princeza Dragana iz Gruže.